Bayi kembar pat-pat lekat di RSUP Sanglah Dogas Jumat 21 Januari. Kasubag Humas RSUP Sanglah dibeketut keresna ngorang, bayi ini mekepat-pat entu lekat lewat seksio saesera atau sesar. Jani enu rawate di ruang NICU ane awasine teken tim neonatologis RSUP Sanglah. Dokter spesialis kandungan ane dadi ketua tim sesar bayi kembar pat-pat, Dokter Iwayan Artane Putra nyelasang, bayi kembar pat-pat entu abesik muani tetelu eluh. Hasilange uli inseminasi buatan. Ane nyuntikang sel sperma bapane ke rahim memene nganti aluh beling. Ulian inseminasi ni ene Dokter Artane ngorang bayi ni entu sube rencana ngelekat pas minggu ke-34. Biar sube bange obat pematangan organ, ada dah dua bayi ni ane sesek napas. Cuma entu wajar, ulian jumlah liu. Tim Bali Express ngelaporang.